Hello, everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Day takot timadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakaday. Sana day ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamag aklaang mo't andi barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yag munti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wen nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, atuyan ti gatgata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, atoy mo ti bayad ko. Apay anak ko, anyaman ti nakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Katagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang dayay. Nagdamag ka no lang, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapol at damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ukad, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alupo, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakano iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la dahi jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin, nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, andi. Litsong manok, di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Isa litsong manok, ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka manon, andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, Jakon nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Okay, anya nga, hindi na.
Kano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawatan di. Amumot alakyanak, armanak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mata? Dakkel to pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to pa'y madlaw at tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akasta. Ha? Marikrik na di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki tirik na kandi. Iso sorry ha. Ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, andi. Di na ko mapagsardengan nga agarap ka, pangasim. Oray ka na yun nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamuka, andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man ang tinted na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardengay mo nga agaram kin ka, di na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti si daem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan na timang pwersa kanyak ta makaraman. Aklunem kit din yan data. Iso ti may parbang parakan ka din Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kiday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi, basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no da kayo tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram kan kuana, anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo na mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabalak. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko ijibalayo. Nalaman nga ron ba raw? Sikat ti makaamaw. Ket agyaman na ka. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitla ay. Ay, what? Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog a pagsaksak doon may. Sige. Yagyo tigalon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyo kit din tigalon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy.
Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay nakamikit diti, pasensyaan na Tatunggal umay ijibalay kat tila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidi na ti kas niya aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amla ang maray. Mayat ket di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan maaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo datayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo ada nubya ni di na nga anak mo paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamudlan pudpud no alalakay. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang, itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andy nga arman, tapno agbawing kan ko na. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat dyan, akayatun ni di na ti anak ka. Imposible na ita paray. Awan ti imposible, no talaga nga isura tinaikari para ititunggal may sa maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya dayta, Sara. O kwa, maburboring at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutin iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Apay akastamot ti pagbagam, Sara. Awan mata mo ka nagkurangag kan ka. Itad ko mata amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan din na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsinanak nga minan ngam diyak manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang na ita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya,
No, kasta. Nagsakit teraramidan di kapsat no kanyak manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrakapay. Sa mga niya ti panunutan nagititat tao ang makakita kin ka ni Jayan Tiridaw. Hagyaman ako manong. Uraya ka sumangput ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, arumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samantan. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginom manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di tibalay. No, kayat mo ah. Ano, ti idul-dulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isundi inuman ta. Tapno sana ka narumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di tibalay. Jak agawid no adda dita dayta adina manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kayat. Ngam ipilit na lata ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kayat ti agawid. Nabartekan. Si kanti makamuken ko ana manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay aginundawayan na ako. Apay! Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Go. Ay, apay, anyat mapaspasabakin ka din ah. Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan lobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Ha? Sino alalakin ay ta? Amam. Ibagam, kaya't ko ang makasarita. Wano saan, intag darum adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko mga iliw-liwag tinaramid ni Sara kanyak tatang. Gamkas jay matan tinapasamak. Nakasaganak amang ikasarkan ka din na. Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyaman ak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ma. Tamaayat naktumot laeng, Dina. Ay na, ay, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kau. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Oh, saan ani-andi tinakatuluyan na. At least,
asawaan na ti lalakay. Nagbalbaliwain ti anak ko. Saan atumbaw? Adamat lata siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga rodan. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Huwag nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wandi na. Inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wan nga rod. Kayat ka kumaasidi rin, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanan? Tadaditan. Ay, sorry, Dina Sana balit na singpat ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbeng laeng Dina. Kat idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awang pailaang ni Ernesto tatang. Kunana adagasan nak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rod tatang. Di na matrip-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na-ispal tibiyag ni Manong? Anya? Anak ko, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kwa na tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanam Anday. Anya dagita imut mo. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-manan nga armain. Balumutan. Anya? Diyak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak tir aramidak, Dina. Tababaan na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga ure adan anak ko. Ken balo Wana, saan mo't alapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamot na. Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sika latta ti kayat ko. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Hindi na. Promise. Agkasarta ko man, hindi na. Diyako nagkadkad pa yan nakikalay sa kanya, Andy. Tanakitak no kasano ti kinapasnak na nagdaton kanya. Nagkasar kami nga rod kat bayat ti panagdan nami ad-ada si Mingpat. Kat no kasano ti panang ipatag na kanyak, isumot ti panang ipatag na iti anak ko. Idi barupay ni Andy, aday di ugali na amudi.
Nga may di nagasawa kamin, jak matan narik na day nga ugali na banag apag yamyaman na klaunay. Naglabas nga rod titawan, nadan kami matan iti dua nga anak kankwana. Kaya't naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayin mo, di na. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabakat lusing. Tila sasawa manin bakit maturog ka kadilatan. Apay di ka pala na iruam. Kan ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon ngay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan ah? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday da ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaen. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagit ti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakit tawan madi arikrik naam. Akas kadagit ti makipilpila di ta nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagit ti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli daman ninton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuan da. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan yawn kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw kumot daytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di ti balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki di nga agkabil. Anyat orasan, apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kaslapay lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadataan ng paadal kan ko na. Oray matikas ta pa nagpampanunot maun pureng. Malaglinda anak ka. Inka manganan ta nalpas kamin anangan. Napsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmatikas kaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asinula ditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagina. Nay, si kamot gayam lare barawk. Nay bagang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman nakabarawk. Umulag ka pa'y Saan tata? Taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw da sakti naranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akas lakagurgura na kami ni nanapureng. Awan mo't ammo mi abasol mi kan kwa na.
Ay, di mo ikaskaso dyan asawak, Barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dyan bakit kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lari, Barok. Na, apay kasla sa bali ti raman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglas na itan bakit. Anya? Oh, na ita suman ti kanam. Kanda gito yung nakaluban dito'y amakan. Ah. Tanay, mabisinak ko na yan. Ay, nabanugak arimwar. Ah. Nagi mas matday ti asumanan. Sige, mangan ka lang, bakit? Ibusam na ita, taamang ano, mabanglas. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga itala nga imbagam nga'y. Kahit apay aya, maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man matpuring. Simakit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan mat? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga ad agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatam tinaramid mo kanya. Ni nanapuring tayo dyan, nanang. Rapa yun, hanyat mapaspasama kang kuana. Bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon? Kinamudan nak, Luseng! Ha? Mabit lang, nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo, nana. Tapang madakas ti kastani bagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Bakit ti tiyan ko? Kalutluto lang din mi kada kayo, nana. Amang ano da sa bali akin nanyaw. Ti konamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak, nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito'y nga umay agpaagas kin ni Bakit Luseng. Di yu patpat yan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodan ka ayawain. Ita ka man langan. Pasensyakan Lari Barok. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidan mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daduma nga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay suma nga namang gagamod. Saan natila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo ang nabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idaram iti kastangar aramidam. Idarumdak di darumdak. Sanak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga nakiti kasta lang Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Amangan noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa'y laang, nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok apamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay.
Kaslaad darikrik naan na. Ngam di na mo't kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita ka ni Luseng. Sanan, ang mga nukumaro ti rikrik naan na. No di na kayat ti agpa-check up, di ni Luseng laangan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Itay pa'y ladamdam agak, ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak kaw. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pakawananda ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanyak tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta, agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka nga minagan-anad, gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, adaditan. Aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak ta ti tupikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakad. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raon. Kaasimay. Nang runakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anum atulungan ti garangganjang a babae, saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan, anak ka. Ayan ni nanang ngay tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti purwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan nyo ko ma. Kan pangalaan nyo ti kwarta abus-busin niya uno bilang laang. Nagpawid mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tad iti sustento na. Kat nasayat nga rod, ano kasta anak ka? Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo? Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan nyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumatlaang kada kayo. Anyamatan ang nagringgor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumo ngamin, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam. Tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumika na kami anak ko.
Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dayjay nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa maawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita am anak kaw. Di kan magsinubyan kan kuana dan asawa na. Wen tatang, nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apayakas lang na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka data. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Masol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kanti apo ko ta. Isadyak pala maturog di tao. Papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Ngun nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman anak kapasngay. Ni matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Ngun nanang. Diyak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgurakan niya. Idi day ta. Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay dayta, kaka. Cardo lakay, alamatan na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa. Pasensyakan po rin.
Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no anda ki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw nga agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaed ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumeten ti apo ko. Ay, Alaan, agaawid kan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. Amangan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Tatang! Ha! Nagagklenda anak ko. Anak! Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak ko. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa ditoy. Kaslaak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko, me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mon ipampanaw ti apo ko, me, Pangaasim ko, ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yo. Nagsubli kami nga rod iti balay mikat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo din na nakihasawa at pamaysak-langan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat itaan nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa balyamang tulong kadakwada no saan na siyak nga anak da. Alakastan, tigayim mo, Glenda. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanan. Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnoon nadalos to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem tagdalos ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw. Kababain. Sapay agrat-ratik mo't nagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti isang na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. No anya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batog bakad. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda dagiti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastamot kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinubya to'y anak ta. Anya kamutan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magne tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size da. Ayos laeng balasang ka. Uray da kamay. Adumot lati kakaanakan mi analulukmag. Dahil tangarod kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak. Dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wana lang. Kanwan gayam. Dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mawapang asawam. Iso nga rod, dito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasar may.
Mala, mangan tayo. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang kao. Agyamanak tata. Ngam datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Ato, iti narabit ko asawsawan. Igawan ka ni ti kanam, Edwina. Ay, haanan. Syakon. Gawad at samo, aminin nga inapuyang nardaw. Ay, shh! Tangiwat mo man. Mala, mangan ka lang balasang kao. Di ka babae. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumot la te linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kaste at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nanay, ibuk-buk mumut amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Idin ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumana o dita. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kun pusa day jay. Basta gawa maon. Darasam. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balit kita ni nanang mo idi adot kinan ko Ryan. Pasensyaan o adot kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangke to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayam na sakto ti agluto mahal. Basta awan trabaho. Nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam di tiyabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pamagay. Wine, kan uray nalulukmag na ta nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? De oray, pintas na amin na pintas no nagrawot mag. Mangiraray ti kasjaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit baybayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pakasikuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na lang. Ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya nga dagita luto anak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnit baboy na nang. Anya day ta? Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan.
nagastos launay mo jay nobyam anak ka. Gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang ingulpik iti masida. Ay, awan anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta? Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga idwina. Tamasapol nga adu aputahay ti sidaon na. Saan da abak ng nanang? Padpada tayo lang ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayun ay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wen mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang? Tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan da diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunutan ng dayta, mahal. O sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Jayla ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo niya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutlutoyo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti ilutoyo. Anya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wen nga ro. Nadlaw ko nga ro da manipod nagdan na kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaamlaangan. Ta sumapul ka itinakutong nga nobya. Ninanang mat. Saan mo takas karina nga ramidan day tang ibagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore nalukmag. Kan amoy mat apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol a dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali apagtrabahwak. Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok. Tanay, nabuslaw, nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan Basta maibagak ti rumbang maaramid.
Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan ag-lako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaut. Saan alamot ti kukwaam. Ay, Hala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan, Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaan nga po tayo si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot latin naluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Balasang kaw. Oh, ato'y paitin na po, Edwina. Mangan ka lang, di kag babae. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanatasya ngayon na pananan. Aday di salas na, agbuy-buya man na ti TV. Basit, tikan kanan na, isa nagbita mang mangan na jay. Ay, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Indanon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa inanganaya malasang kao. Nanganak matkit di nga basit. May sa nga po tahi ti inluto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggala ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Malaa. Umay ka lang mangan di balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun, ya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mangan ito'y balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam, tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutuan nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kun ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kun ka mo laang ti aramidek kay. Sana siyak ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidaan. Basta isaw ti aglotaw iti sidaan na. Isorom ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam ta agluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon. Santay nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng si Madutak Mike. Apay ni bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay,
Basta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo intamangan ni GLA. Naimbagin siya taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak, iti may sala nga putahe. Apa na may duwina. At nakamat dito'y ili. Wano ag market ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, tata Pasipiko. Ha? Ay intamangan na italagayam. Ha? Agbayso tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali kumamat nga putahe. Sige, na italagayam. Anda papananta a restaurant. Na indumduma ti putahe na ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na kaumaam? Ay, awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto, iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin mo alut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naim imas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun lang nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, bala siyang ko. Apay, sana nagpakadaya? Saan nga raw? Tunggal panangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, ano alim makay, iso mati ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko man away sanak, samad. Un nga rod, na. Uray nila kay ka, di nakainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam latang aruda na subangpo di asawam, Bilinda. Onya, napsog kamot lang, Edwina? Ay, perme. Thank you manan, Jigo. Inlibre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kastoy amal pasta mga. Katsi ka, bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipiko, talagang agbusugak manantad ta. Saan ta pa'y nga awit lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigur nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipiko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan. I like you. I like you too, Pasipiko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda? Anyat masapol mo ken ko ana? Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Ni, Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha?
Apay kasta tilangada dita. Ha? Nakitak na kita aladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan day, di bain! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan bain ti asawam! Parwaram matag rinisot kami! Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga rinisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Magsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Ay, sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itek, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat nga isubli ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya tawas-wasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan. Pinapanaw ko nga rod tinobyak nga uray na kasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngam no pay kasta ing karigatak tinang lipat. Naglabas ti aldaw na damag kong agrurutap kano dagiti simaro no anobyo na kat awan palabsan na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panangisinak ken kwa na. Tanodyak sininaan na labit nagtultuloy ti pananglokloko na kanya. Kaya tita baro akpay laeng kadyak amono kaanon to mata sumangbay ti babae apara kanya. Alakastan tuy gayam mo, Ryan. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Look at Fennec Elephant! So amazing! Look at the koala! So amazing! Look at Animal 9939! So amazing! Look at the Fennec Fox! Look at so amazing! So amazing! Tiny 99939! So amazing! Look at Siberian Tiger 28! So amazing! Look at Animal 529! So amazing! Look at Animal 530 Bear! So amazing! Look at Animal 931! So amazing! Look at Animal 3774! So amazing! Look at Animal 533! So amazing! Look at Animal 534! So amazing! Look at the Golden Retriever! So amazing! Look at the squirrel! So amazing! Look at Golden Retriever puppy! Look at Arctic Fox! Amazing! So amazing! Look at Siberian Tiger! So amazing! Look at Animal Arctic 81! So amazing! Look
at Animal Red Fox. 882. So amazing. So amazing. Look at Siberian Tiger. So amazing. Look at Animal 542. Look at Red Fox. So amazing. Look at Red Fox. 885. So amazing. So amazing. Look at Animal 544. So amazing. Look at those nebulae. It's Animal breathtaking, isn't it? 545. Truly, So best view in the amazing. quadrant. Look at Animal 546. So amazing. Look at Animal 547. So amazing. Look at Animal. Look at the Fennec 90. So amazing. Look at Bald Eagle. Look at Animal. So amazing. 91. So amazing. Look at Animal 550. So amazing. Look at Animal 593. So amazing. Look at Animal. Look at Siberian Husky. So amazing. Look at Fluffy Brown Rabbit. So amazing. Look at the Monarch Butterfly. So amazing. Look at Majestic Bengal Tiger. So amazing. Look at cute cartoon Black Panther. So amazing. So amazing. Look at Animal 899. So amazing. So amazing. Look at Animal Panda 558. So amazing. So amazing. Look at the baby elephant. Look at Animal 901. So amazing. So amazing. Look at Golden Retriever 902. So amazing. Look at the penguin tiger. So amazing. Look at an Animal 562. So amazing. Look at Arctic. Look at the blue-footed so amazing. So amazing. Look at the sloth. So amazing. Look at Animal 565. So amazing. Look at Animal 566. So amazing. So amazing. Look at Giant Panda. So amazing. Look at Siberian Tiger. So amazing. Look at Animal 911. So amazing. Look at Animal 571. So amazing. Look at Animal 571. So amazing. Look at Animal 59114. So amazing. Look at Giant Animal 9115. So amazing. Look at Animal 572. So amazing. Look at Animal 575. So amazing. Look at Animal 576. So amazing. Look at the hedgehog. Look at Animal 9119.
So amazing! Look at Red Fox! So amazing! Look at a fluffy Persian cat! So amazing! Look at the Persian cat! So amazing! Look at that Arctic fox! So amazing! Look at Animal 582! So amazing! Look at Animal 925! So amazing! Look at the lion! So amazing! Look at a curious red fox! So amazing! Look at Animal 587! So amazing! Look at Animal 588! So amazing! Look at the golden retriever puppy! So amazing! Look at Animal 5991! So amazing! Look at Animal 592! So amazing! Look at Fennec Elephant! So amazing! Look at the koala! So amazing! Look at Animal 9939! So amazing! Look at the Fennec Fox! Look at so amazing! So amazing! Tiny 99939! So amazing! Look at Siberian Tiger 28! So amazing! Look at Animal 529! So amazing! Look at Animal 530! Bear! So amazing! Look at Animal 531! So amazing! Look at Animal 3774! So amazing! Look at Animal 533! So amazing! Look at Animal 534! So amazing! Look at the Golden Retriever! So amazing! Look at the squirrel! So amazing! Look at Golden Retriever puppy! Look at Arctic fox! Amazing! So amazing! Look at that Siberian tiger! So amazing! Look at Animal Arctic 81! So amazing! Look at Animal Red Fox! 882! So amazing! Look at Siberian tiger! So amazing! Look at Animal 542! Look at Red Fox! So amazing! Look at Animal 885! So amazing! So amazing! Look at Animal 544! So amazing!
Look at those nebulae. It's Animal breathtaking, isn't it? 545. Truly, So best view in the amazing. quadrant. Look at Animal 546. So amazing. Look at Animal 547. So amazing. Look at Animal. Look at the Fennec 90s. So amazing. Look at Bald Eagle. Look at Animal. So amazing. 91. So amazing. Look at Animal 550. So amazing. Look at Animal 593. So amazing. Look at Animal 894. Husky. So amazing. Look at Fluffy Brown Rabbit. So amazing. Look at the Monarch Butterfly. So amazing. Look at Majestic Bengal Tiger. So amazing. Look at cute cartoon Black Panther. So amazing. So amazing. Look at Animal 899. So amazing. So amazing. Look at Animal Panda 558. So amazing. So amazing. Look at the baby elephant. Look at Animal 901. So amazing. Look at Golden Retriever 902. So amazing. Look at a white tiger. So amazing. Look at an Animal 562. So amazing. Look at Arctic. Look at the blue-footed so amazing. So amazing. Look at the sloth. So amazing. Look at Animal 565. So amazing. Look at Animal 566. So amazing. So amazing. Look at giant panda puppies. So amazing. So amazing. Look at Siberian tigers. So amazing. Look at Animal 911. So amazing. Look at Animal 571. So amazing. Look at Animal 571. So amazing. Look at Animal 571. So amazing. Look at giant Animal 9115. So amazing. Look at Animal 572. So amazing. Look at Animal 575. So amazing. Look at Animal 576. So amazing. Look at the hedgehog. Look at Animal 9119. So amazing. Look at Red Fox. So amazing. Look at a fluffy Persian cat. So amazing. Look at Animal 580. So amazing. Look at that Arctic fox. So amazing. Look at Animal 582.
amazing! Look at the lion! So amazing! Look at a curious red fox! So amazing! Look at Animal 587! So amazing! Look at Animal 588! So amazing! Look at the Golden Retriever puppy! So amazing! Look at Animal 5993! So amazing! Look at Animal 592! So amazing! Look at Fennec Elephant! So amazing! Look at the koala! So amazing! Look at Animal 9939! So amazing! Look at the Fennec Fox! Look at so amazing! So amazing! Tanya 99939! So amazing! Look at Siberian Tiger 28! So amazing! Look at Animal 529! So amazing! Look at Animal 530! Bear! So amazing! Look at Animal 531! So amazing! Look at Animal 3774! So amazing! Look at Animal 533! So amazing! Look at Animal 534! So amazing! Look at the Golden Retriever! So amazing! Look at the squirrel! So amazing! Look at Golden Retriever puppy! Look at Arctic Fox! Amazing! So amazing! Look at Siberian Tiger! So amazing! Look at Animal Arctic 81! So amazing! Look at Animal Red Fox! 882! So amazing! Look at Siberian Tiger! So amazing! Look at Animal 542! Look at Red Fox! So amazing! Look at Animal 885! So amazing! So amazing! Look at Animal 544! So amazing! Look at those nebulae. It's Animal breathtaking, isn't it? 545. Truly, So best view in the amazing. quadrant. Look at Animal 546. So amazing. Look at Animal 547. So amazing. Look at Animal. Look at the Fennec Fox. So amazing. Look at Bald Eagle. Look at Animal. So amazing. 91. So amazing. Look at Animal 5 Leopard. So amazing.
Look at Animal 593. So amazing. Look at Animal 894. Husky. So amazing. Look at Fluffy Brown Rabbit. So amazing. Look at the monarch butterfly. So amazing. Look at majestic Bengal tiger. So amazing. Look at cute cartoon Black Panther. So amazing. So amazing. Look at Animal 899. So amazing. So amazing. Look at Animal Panda 558. So amazing. So amazing. Look at the baby elephant. Look at Animal 901. So amazing. Look at Golden Retriever 902. So amazing.